Добар ден, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е амбасадорот на Србија во Македонија Душанка Дивјак-Томич. Господјо Дивјак-Томич, мигрантската криза на Балканот создаде нови тензии и меѓусебни обвинувања на политичките лидери за тоа како да се справат со неа. Дали решението според вас е затварање на границите? Pa evo, moram da kažem pre svega da je ovo kriza stvarno gde se svi slažemo da je to najveća kriza u Evropi posle Drugog svjetskog rata, gde nažalost i vaša zemlja i moja zemlja, Makedonija i Srbija, su veoma pogođene jer su se našle u jednoj specifičnoj situaciji faktički geografski unutar Evropske unije, gde izuzetno veliki priliv migranata koji je ta reka migranata teče već godinama, međutim poslednjih meseci ona je jako intenzivirana i to je problem koji zahteva sasvim jedan novi pristup i zahteva jedno sveobuhvatno rešenje za migrantsku krizu. Ovih nekoliko meseci poslednjih koje smo svedoci smo da je stvarno broj migranata izuzetno porastao. Jedan ovako vrlo ubedljiv podatak mogu da kažem da je recimo 2008. godine kroz Srbiju tranzitiralo 77, ukupno cele godine 77 migranata, dok smo poslednjih meseci od jula odnosno od januara do septembra imali smo preko 170.000 izbeglica i migranata je prešlo preko teritorije Srbije. Ni Makedonija ni Srbija nisu finalne destinacije, znači krajnje destinacije. Srbija je učinila svaki napor da izbeglicama i migrantima pruži svaku pomoć na teritoriju u toku tranzita kroz teritoriju Republike Srbije. U tom smislu zaista veoma smo i ponosni jer smo pružili krajnje human i dostojanstven tretman izbeglicama i ljudima koji se nalaze u nevolji. Sve to nije dovoljno, naravno, i sa ovakvom krizom kao što se mi sada suočavamo i Republika Makedonija i Srbija, to zahteva zaista ogroman napor, zajednički napor svih evropskih država i ne samo evropskih država, jer ova kriza nije više niti regionalna, balkanska, niti je evropska, ona čak prevazilazi, znači ona je globalnog karaktera. Постои ли опасност мигрантите да останат заробени во Македонија и Србија поради ограничувањето на нивното движење? Pa ono što je sigurno da ove mere koje su preduzele i Mađarska i Hrvatska, koje svakako neće sprečiti priliv izbeglica i migranata, jer oni će tražiti puteve prema svojim krajnjim destinacijama gde god mogu da ih nađu. Postoji, sigurno je za očekivati je da će se oni duže zadržavati na teritoriji Republike Srbije. Србија е близко до отпочнување на преговори со Европската Унија, за разлика од Македонија која се соочува со политичка криза. Колку земјава дополнително се оддалечува поради кризата од Европската Унија? Pa nema sumnje da politička kriza u Makedoniji utiče na evrointegracijski proces, samim tim što se skreće i taj fokus i prioriteti. Međutim, ja verujem da ovaj sporazum, takozvani Pržino sporazumi koji su dogovoreni između 4 najveće političke partije u Republici Makedoniji i koji je već počeo da se u nekim segmentima, ovim ključnim segmentima, da se ostvaruje prema rokovima kako su, čvrstim rokovima kako su postavljeni.
Ja verujem da će Makedonija izaći iz krize i da će stvarno otvoriti jedno novi, kako da kažem, ciklus intenzivnih pregovora, odnosno intenzivan ciklus aktivnosti u okviru procesa integracije. Izveštaj, kakav će izveštaj biti, to je teško reći, to je stvar, to sigurno bolje znaju makedonski nadležni organi. Sigurno je da Makedonija želi i da posebno i svaki čovjek u Makedoniji, jer je to prosto opšta orijentacija Makedonije prema Evropskoj uniji, članstvu prema Evropskoj uniji i članstvu u NATO. Problemi su nam poznati, prepreke koje dosta dugo i traju, ali je izvesno što se bude uspešnije ostvario ovaj dogovor, Pržino dogovori, znači ovi elementi u okviru Pržino dogovora, koji u stvari otvaraju posle i proces daljih reformi u različitim oblastima, odnosno intenziviranje procesa reformi. Očekujem da će to uticati svakako pozitivno da i Makedonija u dogledno vreme otvori i pregovore sa Evropskom unijom. Dugo je već kandidat, 6. 7. godina je već i da ima tu preporuku za početak pregovora, tako da, verujemo da će se i to desiti. Српската православна црква во мај најави комисија за разговори со отворени прашања со Македонската православна црква. Од тогаш не е постигнат никаков напредок во спорот меѓу двете земји. Која е причината, бидејќи беше остварен еден од условите на Српската православна црква, а тоа е ослободувањето на Јован Вранишковски? Ja nemam nikakva saznanja kako teku ti međusobni kontakti, jer kao što znate i sami, i kod vas je crkva i kod nas je crkva odvojena od države, znači pratimo ono što faktički saopštenja i sinoda ili izjave pojedinih crkvenih velikodostojnika. Što se same države Srbije tiče, što se tiče vlade i znači našeg zvaničnog stava, mi svakako podržavamo dijalog i mislimo da taj dijalog treba što pre da počne. Kako će se on dalje odvijati i kako će te unutar crkvene odnose dve crkve međusobno rešavati, na to ne možemo mi niti da utičemo, niti će se oni u tom smislu obraćati, konsultovati vladu i tako dalje. Колку има вистина во тврдењата на владиката Тимотеј дека проблемот веќе не е само црковен, туку е политички и поврзан со спорот со името меѓу Македонија и Грција? Moram da priznam da je mene iznenadila ta izjava. Ja stvarno ne znam šta iza toga stoji. Da li su to neki signali koje su oni dobili svojim međucrkvenim putem. To pitanje vladike Jovana Vraniškovskog je pitanje koje je javno Sinod Srpske pravoslavne crkve naznačio kao prepreku da se otvori, da se ponovo obnovi u stvari dijalog između dveju crkava i kada je ta njegova sudski procesi protiv njega, kada su završeni na neki određeni način tako da su otvorili prostor, znači uslovnom kaznom da su otvorili prostor da se nastavi dijalog. Ja sam očekivala da je to i posebno što se usledilo još i formiranje timova sa jedne i sa druge strane za pregovore. Ja sam očekivala da će se to desiti, međutim ovo me stvarno iznenadilo i ne mogu da komentarišem jer ne znam šta iza toga stoji. Ви благодарам за издвоеното време. Hvala lepo i hvala vam na inicijativi i dobrodošli u svako doba. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање до наредната недела.